Kako učiti engleski jezik? Tema je predavanja i edukativne radionice održane u prostorijama Lukavačke gimnazije. Organizovali su je predstavnici British Councila u Bosni i Hercegovini u cilju promovisanja engleskog jezika i savremenih metoda učenja stranih jezika, prvenstveno putem interneta. Prisustvovalo je oko 30 dječaka i djevojčica uzrasta od 5 do 8 godina iz škola Lukavac grad i Lukavac mjesto i gradskog obdaništa, te njihovi roditelji koji su dobili upute kako pomoći djeci pri savladavanju prepreka koje donosi učenje novog jezika u tom uzrastu. British Council je organizacija britanske vlade koja u Bosni i Hercegovini djeluje od 1996. godine i mi radimo nešto što se zove cultural relations, znači odnose međukulturalne odnose između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije. Danas smo bili prvo u Tuzli, a sada smo u Lukavcu i radili smo radionice za nastavnike u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona i ovdje u Lukavcu radimo prezentacije globalnih proizvoda, to jest portala koji su namijenjeni roditeljima, to jest dječci, kako bi roditelji zajedno sa djecom mogli prvo da uče, da im pomažu u tome da uče strani jezik, kako eventualno oni da sudjeluju s njima i naravno mi smo i u martu radili neke radionice za nastavnike osnovnih škola i nastavljamo te radionice u suradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona. Nama je zaista zadovoljstvo da budemo u Lukavcu. Posjeta je bilo vrlo lijepa, bilo je ja mislim da je bilo izuzetno korisno za roditelje u stvari da saznaju na koji način djeca uče strani jezik, kako je najbolje sa njima raditi, od koje godine, da li im prevoditi neke strane riječi, brojeve i tako dalje, nešto što bi eventualno roditelji mogli da uradi. U stvari, to su portali koje je napravio Britanski savjet za roditelje, gdje roditelji mogu da odu i da skinu materijale koje su korisne upravo za djecu da uče strane jezike. Znači, to je u ovom slučaju engleski. Mislim da je to korisno i nadam se da će roditelji i djeca koji su danas bila da budu zadovoljni. Ja se zaista nadam da ćemo mi opet da imamo priliku da dođemo u Lukavac. Ovim putem pozivam vaše gledalce da posjete britishcouncil.ba, da vide naše stranice, da odu na globalne portale za učenje engleskog jezika i na tim portalima Britanski savjet je u stvari napravio resurse ne samo za roditelje i za djecu, nego generalno za sve learnere ili one koje uče engleski jezik, a isto tako i za nastavnike. Radionica je bila izuzetno uspješna, a iz British Councila su uputili poziv svima koji su zainteresovani za učenje stranih jezika da se o metodama informišu na stranici britishcouncil.ba.